Ayalma ketsen kete ver dep aytsan talak düşöbü deyt. Ketsen kete ver degen bul ket degen söz emes da. Ket degen bul egerde talak niyetindeyse bir talak bayın düşöt. Ketsen kete ver degen bul ihtiyar berүү bolot da. Kina ihtiyar berүү degen söz durmatly bir tuğanım. Anan da karap görüşük. Misal üçün talagı öz talagın kolunda, amruke biyadiki özüңün kolunda işiңde turgan bolsa, ayal жооп бериш керек. Men taqdirim özüm kolumda eken, anda özüm talak koydum dep aytsa, düşöt. Anan bizde uşintiп taqdirin kolunda Әмірің қолыңда деп айтып қойса талақ түшіп қалып түшпейді андай болса. Бұл тафиз талақ, тафиз болғандан аял атқарыш керек. Егер ошол мәжілісті атқарбай эле ишиң болбосун деп сүйлөп кетип калса, эчтеке болбойт ага. Ошого мына ушу лейлек жергесинен көп да ушучу Бишкекке барып сурап калсам айтат да, эмне деп айткан десем, өз жообуң өзүңдө деп айткан дейт да. Өз жоо өзүндө деп айтканда талак түшпөйт ага. Өз жообун өзүндө болсо, анда жообум өзүмө бердим деп аял ошол мәжлисти бузбай туруп өзүнө талак жүрсө, анан эсеп болот. Болбосо эсеп болбой турматты бир тууганына. Молдолор отурат, урматтуу бир туугандар.